Veliki pozdrav svima, dobrodošli na još jedan novi video na našem kanalu, to jest drugi dio videa o prazniku Hanuci. Dakle, u ovome videu ćemo govoriti, to jest nastavit ćemo tamo gdje smo stali u prvom dijelu, a nadam se da ste svi pogledali prvi dio. Ko nije pogledao, obavezno da pogleda, iako je na kraju izašao preko 3 sata, ali verujte mi da je jako koristan, bitne informacije i da vrijedi da uložite to, jest da izdvojite to vrijeme, jer mi ljudi, da budemo iskreni, za mnoge glupe stvari nađemo vrijeme, a nekad kad vidimo nešto dugačko, nema baš toliko vremena, a ne znamo koliko je to zapravo bitno i koliko su dobre informacije, koliko nam mogu značiti i koliko sami sebe edukujemo, u ovome slučaju duhovno, i koliko možemo da naučimo. Pa eto, moje ohrabrenje i poziv da pogledate taj video ako niste, ili ako ste započeli a niste do kraja, da pogledate do kraja pa da onda počnete ovaj video. Jer ovaj video je nastavak, dakle nastavljamo, ja sam to pripremio ovu temu, ali da ne bi bio sad 5 sati ukupno ili više dugačak, pa sam odlučio da podijelim u 2 dijela. I ono posljednje što smo rekli, dakle u prethodnom videu, to je bio citat judejskog ili jevrejskog istoričara Josifa Flavija, gdje je pisao da je to sve trajalo, prinošenje žrtava u hramu, nečistih životinja i sve ostalo, idolopoklonstvo, ta gnusoba, 3 godine i 6 mjeseci. I to je interesantno, jedan vanbiblijski podatak koji je jako, kako bi rekao, uticajan i pouzdan. Naprimjer, Josif Flavije je bio pouzdan istoričar i da on piše 3,5 godine je dakle bilo ukinuto ili prekinuto prinošenje žrtve svagdašnje. I zašto sam ovo pročitao ili zašto je to bitno da bismo razumjeli, zato želim tako da počnem ovaj video. Ovo kasnije što ćemo govoriti, ali vidjet ćemo da ima drugih stihova koji ukazuju isto na 3,5 godine i to jako bitnih stihova. Pa eto, da zapamtimo to. I šta smo rekli, to sam isto na kraju prethodnog videa rekao, da je simbolični značaj, ali period od 3,5 godine često se povezuje sa proročanstvima u Danielu, na primjer Danilo 7.25, 9.27, 12.7, kao i otkrovljenju Jovanovom 11.2.3, 12.6, 13.5, gdje se govori o vremenu, 2 vremena i pola vremena, što je ukupno 3,5 vremena, a tumači se kao 3,5 godine. Onda imamo 1260 dana, 42 mjeseca, što isto 3,5 godine i tako. Ali doćemo do tih stihova. Uglavnom, da kažem da je to jako proročki i da je bitno za nas danas, pa eto, zato sam odlučio da snimim ovaj drugi dio, gdje ćemo vidjeti kako se to odnosi na nas i sa ostalim stihovima u Bibliji i zašto je to bitno za nas. Pa evo da još kažem, možda jedan interesantan podatak da vidimo da to nije samo tada bilo, već da se i kasnije dešavalo, a i dešavat će se u budućnosti. Evo interesantan podatak, takozvani rimski antijevrejski dekreti. 300 godina nakon prve Hanuke, rimski car Hadrian ponovo je uveo antijevrejske dekrete. Jedan je jevrejski vođa, rabin Hanina ben Teradion, spaljen je u rimskim ognjevima ili plamenu zbog kršenja ovih dekreta. Prema Talmudu, zapisano je dakle u Talmudu, ovo što ću pročitati, bio je umotan u svitak Tore i spaljen živ, zato što je izgovarao ime stvoritelja onako kako je napisano. Ko želi da pogleda o tom više, može da to nađe u Talmudu. Opisan je taj cijeli događaj u dijelu zvanom Avodah Zarah 17b 18a. Ovaj rabin bio je samo jedan od 1000 mučenika koji su Rimljani pogubili zbog javnog objavljivanja ili govorenja imena našeg nebeskog Oca Jahvea. Dakle, vidimo još jednu stvar koju Sotona ne voli, da izgovaramo Tvorčevo ime kako je zapisano. Dakle, samo vi govorite Bog, Gospod, to može biti svako, ima bogova na stotine, satanisti i ova vlast. Ako govoriš vjerujem u Boga, Bog, Gospod, ne znam ni ja, on nemaju sa tim problem, neće to obraniti. Jer to može biti svako, bogova ima na stotine, znamo, sama Biblija piše o bogovima, takozvanim ljudskim,
I milioni gospodara imaju, od gospodara, gospod policajac, gospod doktor, gospod nastavnik, pa gospod ministar i tako dalje. A samo je jedan tvorac i samo je jedno ime njegovo. I nadam se da će ovo da bude isto motivacija nekima da razmisle o ovome i da počnu izgovarati tvorčevo ime. Jer vidimo da Sotona to ne želi da radimo. A mi bi trebali baš da činimo ono što Sotona ne želi. I sigurno je bitno čime on to zabranjivao. I eto, kad ja razmišljam, možda je ovo jedan od razloga zašto su Jevreji prestali da izgovaraju tvorčevo ime, jer im je život bio ugrožen kada bi ga izgovarali. Također sam upozorio u prvom videu da treba sve da provjeravamo i samo istinu da zadržavamo, što se ja trudim i na ovom kanalu činim. Pa moram još jednom da podijelim i farisejsko objašnjenje čuda Hanuke i zašto oni slave tako kako slave danas sa Hanukijom i ostalo. A ovo radim jer ako je se neko od vas možda već zanimao i ukuca na Google, onda će vidjeti Hanukija i totalno jednu drugu priču. Dakle, ne ovu koju sam ja prezentovao u prvom dijelu. Zašto? Zato što su oni zamijenili to. Pa evo sad ćemo vam reći malo o tome. Evo ja sam pisao, danas je Hanuka najpoznatija kao praznik koji obilježava čudo koje se navodno dogodilo 165. godine prije nove ere, kada su Makabejci oslobodili hram od Seleukskih Grka. Dakle, to je bila jedna dinastija Seleuk i od njih je bio Antioh, to sam isto spomenuo u prvom videu. I kaže, prema poznatoj priči, dakle ne zapisu, pobjednički Makabejci su pretraživali hram tražeći maslinovo ulje koje bi koristili za menoru. Svjećnjak koji prema izlasku od 2. Mojsije 27, 20 i 21 stih mora biti upaljen svakog dana. Ljudi su izgubili živote u oslobođenju hrama, zbog čega su svi njegovi sadržaji smatrani ritualno nečistim. Dakle, u hramu su mnogi poubijani bili i oni su zato smatrali da je hram nečist, da se koristi nešto u ritualne svrhe. Kaže, Makabejci su očajnički tražili posudu sa uljem koja ima netaknut pečat, jer bi pečat zaštitio ulje od ritualne nečistote izazvane prisustvom mrtvih. Ovo je u skladu sa brojevima ili 4. Mojsijevom 19.15, gdje piše ako je sud zatvoren i nešto mrtvo nečisto padne, ono što je unutra neće biti nečisto. I zato su on kao tražili, navodno, jedan sud koji ima pečat, jer sa tim onda zna se, nije mogao da se nečisti. I tu kaže 4. Mojsija 19.15 i svaki otvoreni sud na kojem nema poklopca zavezanog za njega bit će nečisti. Prema priči, Makabejci su pronašli samo jednu posudu sa uljem čiji je pečat bio netahnut i odmah su zapalili menoru tim jednim zalihama uljem. Ritualno očišćenje od nečistoće izazvane mrtvima traje 7 dana po brojevima ili 4. Mojsijevoj 19. Pa nisu mogli da proizvedu novu seriju čistog ulja sve do 8. dana. Čudo, kako se tvrdi, bilo je to što je i ta jedna posuda ulja, koja je bila za 1 dan zalihe, gorla 8 dana umjesto jednoga, dajući Makabejcima vremena da pripreme novu količinu ritualnog čistog ulja. Problem sa ovim divnim čudom je što se ono nikada nije dogodilo. Dakle, nikad se to nije dogodilo. To je jedna čista fikcija izmišljena nakon uništenja hrama, dakle posle 70. godine nove ere, dakle neki 250 godina ili više nakon Hanuke. I o ovom događaju se ne govori ni u jednom izvoru koji datira prije uništenja hrama. Do danas puno ime praznika Hanuka, kao što smo vidjeli na našem posvećenju ili obnovljenje, je Hanukat HaMitzbeach, što znači posvećenje oltara. Dakle, vidimo, ništa nije naziv praznika čudo sa uljem, već posvećenje oltara, kao što smo objasnili u prvom dijelu videa. Nakon što su Rimljani uništili oltar 70. godine nove ere, rabini su izmislili čudo sa uljem kako bi ovom prazniku dali novo značenje. Jer nije bilo oltara, nisu mogli tu da se posjećaju, pa daj da nešto izmislimo što možemo mi da radimo, da ne bi zaboravili taj praznik. Mislim, namjera da ne zaborave je bila dobra, ali način je totalno pogrešan, izmišljajući i stvarajući priče i laži.
Pošto je kod fariseja bilo zabranjeno slavljenje vojničkih pobjeda, oni su morali ovu vojničku pobjedu da pretvore u Božije čudo da bi mogli da je slave. Pa su izmislili ovu priču koja se nikad nije desila. Tako da vi, dragi gledalci, koji odlučite da slavite ovaj praznik, nemojte da idete njihovim lažnim putom i tradicijom. Nemojte da progutate ovu lažnu priču. Iako je priča o ulju i menori izmišljena, ovaj praznik se još naziva i praznikom svjetlosti. Zapamtite to, jer ćemo kasnije pričati kako mi možemo i treba da slavimo. I svjetlost je jedna od naših glavnih osobina inače, a i tokom tog praznika. O ovom je isto pisao Josif Flavije, gdje je rekao: mi slavimo ovaj praznik i nazivamo ga svjetlostima. Pretpostavljam da je razlog taj što nam se ova sloboda izvan naših očekivanja ukazala i zbog toga je tom prazniku dat taj naziv. To je zapisao Josif Flavije u Judejskim starinama 12.3.25. Dakle, šta kaže? Ne zbog čuda sa menorom, već to je bila tama taj period pod Antiohusom Epifanusom. Sve je izgledalo na uništenje, smrt, nigdje ništa pozitivno. Dakle, samo tama, nema pozitive, nema svjetlosti. I onda ova mala grupa vjernih ljudi, odanih zakonu i tori, koja nije htjela da poklekne, uz Jahvinu pomoć donijela je oslobođenje, donijela je tu svjetlost. I zato su oni rekli kao da nas sunce obasjalo, jel? I zato su oni taj praznik još nazivali praznikom svjetlosti, jer je zasjala Elohimova svjetlost. Dakle, usred tame svjetlost zasjala, zraci slobodi i Elohimovog blagoslova. Zbog toga je još praznik svjetlosti. Također još se kaže da je praznik svjetlosti zaista imao veze sa 8 dana čudesnog ulja, zar Josif Flavije to ne bi spomenuo? Mi ne nalazimo, eto, on je jedan od najpoznatijih historičara, nigdje ne spominje on to čudo. Kao što sam rekao, zbog čega? Zato što je to tek kasnije izmišljeno i napisano. Šta kažemo dalje? Kaže, jasno je da on nije bio svjestan ovoga razloga za praznik. Priča 8 dana čudesnog ulja također nedostaje u svitku o postu, dokumentu iz 1. vijeka nove ere koji bilježi sve dane radosti za Jevreje toga vremena. Dakle, oni su imali jedan svitak o postu. Šta je bio taj svitak? To je bio jedan, dakle, oni su imali radosne dane, kao što imamo, ne znam, 4. Mojsija, mislim da je 10.10 tamo piše, u dane svoje radosti, dakle, koji nisu samo gospodnji ili Jahvini praznici, već posebni radosni dani, i imali su taj svitak o postu gdje je bilo zabranjeno da se posti na dane radosti, jer te dane treba da budeš radostan, a ne da postiš. I tu vidimo da u tome svitku o postu nema ovoga zapisa. A inače su bili neki drugi zapisani tu, to je svi koji su oni pridržavali. Prvi put se ovo čudo uopšte pominje u Vavilonskom Talmudu i to dijelu Šaba 21b, u odjeljku napisano više od 300 godina nakon ovih događaja, znači oko 150. godine nove ere. Dakle, jevrejska priča o čudesnom ulju je jedna velika laž. Da se vratimo mi ponovo na Sveto pismo i da vidimo šta i kako je naš Gospod Adonaj Ješua slavio i naučavao i da vidimo zašto je Hanuka biblijska. Dakle, Danijel je prorokovao o događajima vezanim za Hanuku u Danijelu 8. glava, kao što smo i pročitali. I prorokovao je također da će se to isto ponoviti kasnije u 9. glavi stihovi 24 do 27. A Gospod Ješua to isto citira u Mateju 24. Ali prije nego što pročitamo i to, da mi se prvo vratimo, jer smo rekli biblijski stihovi za Hanuku, da mi vidimo šta još piše u Jovanovom evanđelju. Pa Jovan 10. glava 22. stih čitam od 22. A bijaše tada praznik obnovljenja ili Hanuka u Jerusalimu i bijaše zima i hođaše Ješua u crkvi ili hramu po trijemu Solomonovu. A Jevreji ga opkoliše i govorahu mu: dokle ćeš mučiti duše naše, ako si ti Mašijah, kaži nam slobodno. A Ješua im odgovori: ja vam kazah, pa ne vjerujete. Djela koja ja tvorim u ime oca svoga, ona svjedoče za me.
Ali vi ne vjerujete, jer niste od mojih ovaca, kao što vam kazah. Ovce moje slušaju glas moj, i ja ih poznajem i za mnom idu. I ja ću im dati život vječni, nikad neće izginuti. I niko ih neće oteti iz moje ruke. Otac moj koji im ih dade, veći od sviju, i niko ne može oteti iz ruke oca mojega. Ja i otac jedno smo. A Jevreji uzješe kamenje da ga ubiju. A Ješua im odgovori, mnoga vam dobra jela javih od oca svojega, za koje od onih dijela bacate kamenje na me? Odgovoriše mu Jevreji govoreći, za dobro djelo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Elohima, što ti, čovjek budući, gradiš se Elohim. A Ješua im odgovori, ne stoji li napisano u zakonu vašemu, ja rekoh, Elohimi ste ili bogovi ste. Ako on je naziva bogovima kojima riječ Elohimova ili Božja bi, i pismo se ne može pokvariti, kako vi govorite onome kojeg Otac posvijeti i posla na svijet, hulu na Boga govoriš što rekoh, ja sam sin Božji ili Elohimov. Amen. Kraj 36. stiha. Pa evo da prokomentarišemo kao što smo inače. Dakle, smo već rekli stihovi 22 i 23. Vidimo Ješua slavi Hanuku. Praznik ovdje piše na grčkom, u Jovanovom evanđelju, i tu je na grčkom riječ enkainizo, što na grčkom znači posveta, posvećenje. Mislim, kod nas je prevedeno praznik, ali baš nije praznik, već je posvećenje, ajmo reći. Što bilo posvećenje obnovljenja. Dakle, bijaše zima i bijaše posvećenje obnovljenja. Ali, dobro, možemo reći praznik, ali eto, ako ćemo da budemo tačni. I to u Šalaimu ili Jerusalimu 150 km otprilike ili preko 150 km od Nazareta, od njegovog, ajmo reći, doma. I to je jako bitno da spomenemo, jer Hanuka nije bila jedan od 3 praznika kada su svi muški morali obavezno da budu u Jerusalimu. A to znamo da su za Pashu, za Šavot i za Sukot. Za te 3 praznika svi su morali da dođu u Jerusalim. I Hanuka nije, jer ona nije ni Jahvin praznik navedena, ali vidimo da je on dobrovoljno odlučio da ide iz Galileje u pola zime danima do Jerusalima i slavi ili obilježi Hanuku. Šta nam to može reći? Pa da, jedno je sigurno, da nije bio protiv nje, a vjerovatno, to je skoro pa sigurno, ili da je bio uz nju, da je on obilježavao i da je bila jako bitna po njegovim djelima. Jer znamo, kad čitamo, ako pažljivo čitamo evanđelja, vidjet ćemo da Gospod Ješua ide u Jerusalim samo za praznike. Nije on to išao sad, od iduće sedmice, malo mi se ide. Ne, već samo skoro svaki put kad je u Jerusalimu da je neki praznik. Pa vidimo tako i ovaj put. I što još možemo da vidimo iz ovih stihova što smo pročitali, da on nije pričao protiv Hanuke. Šta to slavite, to nije Božje, nije biblijsko, jeste ovaki, naki. Ne, već baš nasuprot. On je koristio to da priča o mesijanskom kraljevstvu i da je on taj koji će osloboditi svoj narod ne od Antiohusa, već od Antihrista i Sotonove tiranije i obnoviti onaj pravi hram i donijeti oslobođenje i život vječni. Dakle, on govori, ja sam Makabejac, ali ne Juda Makabejac, ali ne da vas oslobodimo od ovih Rimljana, već od mnogo većeg neprijatelja, a to je Sotone i greha. Pa idemo dalje, stih 24, oni ga pitaju da li si ti Mesija ili da li si ti Mašijah. Jer su oni vjerovali da će Mašijah kao Makabejci koji su oslobodili od grčke tiranije, da će Mašijah koji dođe, da će ih on osloboditi od rimske tiranije u tom dobu. Dakle, da li si ti spasitelj i očekivali su neko političko ili teritorijalno oslobođenje, a ne duhovno od grijeha i život vječni. I onda stihovi 25, 26, šta kažu, čitamo da oni nisu slušali njegov glas i ne prati ga i da im je to sve onda uzalud što rade, jer ako njega ne prati. Stihovi 27, 28 kaže Gospod Ješua da njegove ovce
poznaju njegov glas, i da ih niko na svijetu ne može uzeti iz njegove ruke, dakle da su sigurni i spašeni sa njim i kod njega. I da on jeste Mesija i Spasitelj, samo ne od Rima, već vječne smrti i grijeha. Stih 29 kaže, Otac je najveći i niko ih ne može uzeti od njega. I onda 30. stih, glavna poenta što je rekao za ovaj praznik, a to bi zamolio da svi pažljivo poslušate, jer mnogi imaju, nažalost, koji još ne shvataju ko je zapravo Ješua. Pa šta on je rekao tu u 30. stihu? Otac i ja jedno smo, ili na hebrejskom ehad. I koristi mogućnost za ovaj praznik da kaže da je on prava slika Elohima na zemlji. Emanuel, kako je i prorokovan. Elohim s nama ili Bog s nama. I ovaj praznik je bio najbolja prilika da saopšti to. Zbog čega? Pa zato što ovaj praznik sugerisao i podsjećao na Antiohusa, koji je dao titulu sebi Epifanus, što znači Bog na zemlji, ili Božja manifestacija na zemlji. I Ješua to baš govori, to koristi za ovaj praznik da da je on taj na zemlji. On je kao Bog, ili prava slika Božja na zemlji. Što je bio, i zato su se oni ovako i razljutili, ko što smo pročitali, i sad ćemo malo još prokomentarisati. Da, vidimo tu je ohrabrujuće je riječ isto što kaže, da je on taj najjači, da niko njegove ovce ne može oteti iz njegove ruke. Jer se oni posjećali taj praznik kako je Antiohus mnoge pobio, mnoge odveo, mnogi otpali od vjere i tako dalje. On govori, iz moje ruke, ja sam puno jači nego Juda Makabejac i ostali. Znači, ko je sa mnom, taj nikad neće izgubiti. I onda dolazimo do ovih bitnih stihova, to je što sam malo napomenuo, komentar na 33. stih, kažu mu, čovjek budući gradiš se Elohim. Dakle, da li on rekao, ne, ja se ne gradim, šta vam je, Bože sačuvaj, ja ne želim da budem Bog, ja nisam Bog. Ne vidimo da im je to išta rekao, ali ko što sam već rekao, šta je njima to bila odmah asocijacija na poređenje, pa na Antiohusa Epifanusa koji se pravio Bog tada, i oni odmah misli šta od njih hoće zapravo ovdje reći. Čovjek budući gradiš se Bog. Ti si ko onaj Antiohus, i on je se pravio Bog i ti se praviš Bog. A vidimo da oni nisu to razumjeli. Pa evo je srodni stihovi sa ovima. Imamo u dijelima apostolskim 1.6 kaže, a oni onda koji bijahu zajedno pitaju ga govoreći, Adonai ili Gospode, hoćeš li sada načiniti carstvo Izraeljevo? Ovo je prije nego što se vazneo na nebesa. I šta su učenici tada bili, isto mislili, kad je vaskrso, čak i posle toga, on su mislili, sad će Ješua ga vaskrso i sad će da ove Rimljane polupa vamo da nas oslobodi i da napravi carstvo Izraeljevo. Ali znaju, oni sva proroštva govori da Mesija kad dođe da će on biti car i oslobađa Izrael, da će biti carstvo Izraeljevo, mesijansko carstvo. I to, nažalost, mnogi hrišćani danas ne razumiju i ne shvataju, krivo uče, neće da vidi, a to će biti tako, samo još nije vrijeme došlo, ko što je Ješua tada rekao i svojim učenicima. A kud bi bila i kada aktivnija ta tema o carstvu Izraeljevom i oslobođenju, nego tokom praznika, o tome praznika Hanuke. Pa bit ćemo još sad interesantno vezano za Hanuku i povezanosti sa Mesijom, ovo smo govorili, i sa pismom, po mom je shvatanju i tumačenju pisma i Luke 1. glave, ja iskreno jako moguće držim, da ne kažem sad vjerujem sigurno, ali prilično i držim jako moguće, da je Marija zatrudnila sa našim Mesijom ili Spasiteljem Ješuom za praznik Hanuke, koji je tačno 9 mjeseci prije praznika Sukota, kada je po shvatanju biblijskih tekstova Mesija rođen, što smo obradili u videu o Mesijinom rođenju, koji također možete da pogledate na kanalu. Ko nije pogledao, neka pogleda. I tu smo pokazali da je Mesija skoro izvjesno rođen za Sukot ili u 7. mjesecu. Pa pročitajmo sada 2 stiha
iz Lukinog evanđelja, stihovi 1.26 kaže: a u 6. mjesec posla Elohim anđela Gavrila u grad Galilejski po imenu Nazaret. I onda preskačemo da ne bi bio predugačak video. Stih 35 kaže: i odgovarajući anđeo reče joj: Duh Sveti doći će na tebe i sila najvišega osjenit će te. Zato i ono što će se roditi bit će sveto ili kadoš, posvećeno. I nazvaće se sin Elohimov ili sin Božji, što bi se reklo na našem. I stih 36 kaže: i evo Jelisaveta tvoja tetka, i ona zatrudne sinom u starosti svojoj, i ovo je 6. mjesec njozi koju zovu neretkinjom ili njoj. Dakle, kao i ovdje informaciju anđeo govori da je Jelisaveta bila trudna 6 mjeseci kad je Marija zatrudnila, a po redu službe Zarije, muža Jelisavetinog i oca Jovana uronitelja, ne krstitelja, već uronitelja, to je isto jedan pogrešan termin, to je bio 9. mjesec po biblijskom kalendaru ili Kislev, jer možemo znati, to sam već objasnio u videu u Mesinom rođenju, pogledajte, a uglavnom znamo kad je on imao službu u hramu, kad je Jelisaveta zatrudnila, iako 6 mjeseci posle, dakle ispada Kislev ili 9. mjesec. Tako da je Marija u Kislovu vjerovatno krajem 9. mjeseca ili Kisleva, a iskreno ja se, kako bi rekao, mislim ili tako da kažem, verujem, ali znamo da Elohim sve precizno radi, da je ona baš 25. Kisleva zatrudnila i da je ovdje kad je se anđeo javio, i ako je ta biblijska godina imala 12 mjeseci, onda taman se je Gospod Ješua mogao roditi za Sukot, i zbog čega verujem da je to najvjerojatnije bilo 25. Zato što je anđeo njoj rekao, kao što sam naglasio, što će se roditi bit će sveto ili kadoš, posvećeno. A šta je ovo? Praznik posvećenja oltara i hrama. Dakle, ma puno veze. I sveto posvećeno, kao što smo rekli, da se vratimo na izvornu hebrejsku riječ, odakle dolazi Hanuka, je Hanak. I znamo da je njoj anđeo sigurno na hebrejskom govorio. Po on je rekao što će se roditi, bit će Hanak. Znači, gdje bolje je što da kaže i svjetlo svijeta da dođe i oslobođenje i Mesija nego za Hanuku. Dakle, kada oni očekuju spasenje. Imaju još jedni jako zanimljivi stihovi koji bi se mogli povezati sa ovim, a njih nalazimo u knjizi proroka Hageja ili Ageja na našem, u 2. glavi od 10. stiha gdje kaže: 24. dana 9. mjeseca 2. godine Darijevi dođe riječ Jahvina preko Ageja proroka govoreći: ovako veli Jahve nad vojskama, upitaj sveštenike za zakon i reci: gle, ako bi ko nosio sveto meso u skutu od haljine svoje, ili bi se skutom svojim dotakao hljeba ili variva ili vina ili ulja ili kakvog god dijela, da li bi se osvetio? A sveštenici odgovorikše i rekoše: ne. Potom reče Agej: ako bi ko nečisto od mrtvaca dotakao čega toga, hoće li biti nečisto? A sveštenici odgovoriše i rekoše: bit će nečisto. Tada Agej odgovori i reče: taki je taj narod i taki su ti ljudi predamnom, govori Jahve, i tako je sve djelo ruku njihovih. I što god prinose tamo, nečisto je. A sad uzmite na um, od ovog dana nazad, prije nego se položi kamen na kamen u crkvi ili hramu Jahvinom, prije toga, kad ko dođe ka gomili od 20 mjera, biješe 10. Kad dođe ka kaci da dobije 50 vjedara, iz kacije biješe 20. Bih vas sušom i medljikom i gradom, svako djelo od ruku vaših, ali se vi ne obratiste ka meni, govori Jahve. Uzmite na um, od toga dana nazad, od dana 24. mjeseca 9. od dana kad se osnova crkva Gospodnja ili hram Jahvin, uzmite na um. Ima li još te sjemena u žitnici, ni vinova loza, ni smokva, ni šipak, ni maslina još ne rodi. Od ovoga ću dana blagosloviti. Potom dođe riječ Jahvina drugi put Ageju 24. dana mjeseca 9. govoreći: kaži Zorobabeljevu,
upravitelju judejskom i reci, ja ću potresti nebo i zemlju i prevalit ću prijestol carstvima i satrat ću silu carstvima narodnim. Prevalit ću kola i one koji sjede na njima i popadat će konji i konjici, svaki od mača brata svojega. U to vrijeme govori Jahve Cevaot, ili Gospod nad vojskama, uzet ću tebe Zorovavljevu, sine Salatilov, slugo moj, govori Jahve, i postavit ću te kao pečat, jer sam te izabrao, govori Jahve nad vojskama. Pa evo da prokomentarišemo šta kaže. 24. dana 9. mjeseca, to spominje se ovdje 2 puta, da tu prestaje prokletstvo i počinje blagoslov. Znači, do 29. dana 9. mjeseca je prokleto, a od tog dana, po mom shvatanju, od sutra, dakle od 25. počinje blagoslov. Šta još kaže u stihu 15 i stihu 18? A još sam malo požurio da bude kraći video. Kaže, a sad uzmite na od ovoga dana nazad prije nego se položi kamen na kamen u hramu Jahvinom. Stih 15. I onda 18 kaže, uzmite na od toga dana nazad, od dana 24. mjeseca 9. od dana kad se osnova hram Jahvin, crkva Gospodnja. Uzmite na Dakle, 3 puta kaže uzmite na Šta znači uzmite na Zapamtite to, mislite, primite lekciju. Pa ja mislim da to i nama govori, ali sve je pismo od Elohima dato i korisno. Pa tako i ovo nije slučajnost. Da govori 3 puta u 2 stiha uzmite na Pa ja vama, dragi gledalci, braćo, sestre ili ko ste, da ste, isto kažem da uzmete na ove stihove i informacije iz ovoga i prethodnog videa. I da ne pokazite to tek tako lako. I šta je poenta da ova 2 stiha? Da govori o kamenu temeljcu u crkvi ili hramu Jahvinom. Pa šta nam još pismo govori o kamenu temeljcu ili o ugaonom kamenu od hrama? Djela apostolska 4, 10 i 11. Da je na znanje svima vama i svemu narodu Izraeljevu da u ime Ješuje Hamašijaha Nazarećanina, kojeg vi razapeste, kojega Elohim podiže iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdrav. Ovo je kamen koji vi zidare odbacište, a postade glava od ugla i nema ni u jednom drugome spasenja, jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mogli spasiti. Amen, a koje ime? Od imena Gospoda Ješuje Hamašijaha. Šta ovdje Petar? Ovo je Petar govorio pred svima, kaže da je Ješua taj kamen. A sam Gospod Ješua isto u evanđeljima govorio o sebi kao tom ugaonom kamenu, ali evo da ne čitamo sad to sve, vjerujem da su vam poznati ti stihovi. I šta je još? Da, sam Gospod Ješua govorio da je on taj ugaoni kamen, a još šta je govorio vezano za hram i gradnju? Kaže Jovanovo evanđelje 2 od 19 do 22. Kaže, a Ješua odgovori i reče im, razvalite ovu crkvu ili ovaj hram i za 3 dana ću je podignuti. A Jevreji rekoše, 46 godina je građena ova crkva, jer ti za 3 dana da je podigneš. A on govoraše za crkvu ili hram tijela svojega. A kad ustaje iz mrtvih, opomenuše se učenici njegovi da za ovo govoraše. I vjerovaše pismu i riječi koju reče Ješua. Dakle, šta vidimo iz ovih stihova? Ima i drugih, ali da ne bi sve čitali, da je on, Gospod Ješua, taj hram ili ta crkva. A inače, mislim, kad već spominjem termin, a rekao sam na početku i to u prošlom videu, biblijski, da crkva inače nije ni biblijski termin, ali eto, kod nas tako prevodi, ali to kažem da biste vi lakše razumjeli. Kaže, pa ako u knjizi proroka Ageja prorokovano da će se od 24. dana 9. mjeseca postaviti kamen hramski, zar nema smisla onda da je baš tada začeo naš Mesija, ako možemo reći, u tom fizičkom obliku, u Mariji, jeli? To je da je Marija baš tada zatrudnila, kad je se anđeo javio, da je baš tada postavljen taj kamen, jer znamo da je on taj kamen, jer je to početak gradnje. I možda, eto mislim ja kažem, ovdje govori od 24. možda baš, ne znam, 24. navečer ili 25. da je Marija zatrudnila. I to su ovi stihovi, dakle, koji sve povežemo, puno ima smisla i zbog toga, na primjer, ja lično vjerujem
da je baš za Hanuku ona zatrudnila, iako godina, što sam rekao, 12 mjeseci, znamo koliko traje, ko nije pogledao, nek pogleda video o biblijskom kalendaru na kanalu, onda je mogao da se rodi za Sukot. Ali idemo dalje, dakle, malo smo gnusobu pustoši koja je jako bitna, malo smo pričali u prvom dijelu o njoj, a sad ćemo, pošto je dalno je spominjao i sam Gospod Ješua. Pa u Mateju 24.15 kaže, čitam od 24.15, kad dakle ugledate mrzost opuštenja ili gnusobu pustoši, o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetom, koji čita da razumije, tada koji budu Judeji neka bježe u gore, i koji budu da krovu, da ne silazi uzeti što mu je u kući, i koji bude u polju da se ne vrati natrag, da uzme haljine svoje, a teško trudnima i dojelicama u te dane, nego se molite Elohimu da ne bude bježan vaša u zimu ni u subotu ili na šabat. Jer će biti nevolja velika kakva nije bila od postojanja svijeta do sad, niti će biti. Da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se oni dani. Tako, ako vam ko reče, evo ovdje je Mašijah, ili ondje, ne vjerujte, jer će izići lažni mašijasi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako je bude moguće, izabrane. Eto vam kazahu naprijed. Ako vam dakle reku, evo ga u pustinji, ne izlazite, evo ga u sobama, ne vjerujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak Sina čovječijega. Jer gdje je strvina, onamo će se i orlovi skupiti. Amin. Kraj 28. stiha. Dakle, što ovdje vidimo? Da je jako bitno da vjernici budu upoznati sa Danilovim proročanstvom i dešavanjima baš oko Hanuke. Jer i sam Gospod Ješua je to isto prorokovao i upozorio nas. Dakle, stihovi 15-16 gdje kaže, koji kad ugledate mrzost opuštenja ili gnusobu pustoši, o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetom, koji čita da razumije. Da li se to desilo još ispunilo? Nije. Dakle, ispunit će se u budućnosti. Šta mora da bude na mjestu svetom? Koje je mjesto sveto? Hram, gora Sion, gora Morijah, da kažemo, brdo hrama. Dakle, tamo mora biti. I gnusoba pustoši, znamo šta je žrtvu svagdašnju, ovdje piše da će ukinuti u Danilu. Dakle, mora, spomenut ćemo to još, ali vidimo, znači, mora postojati treći hram i moraju vjernici biti u Judeji. Kaže, tada koji budu Judeji neka bježe u gore, koji čita da razumije, a mnogi to ne čitaju i ne razumiju. I to nas Ješua upozorava. Ali ajde vidimo, pošto on to rekao, ko razumije Danila, ko čita Danila i razumije, da imamo šta je to Danilo govorio. Ješua tu misli na stihove od 9.24 do 27. Gdje kaže, 70 je nedelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom, da se svrši prestup i da nestane grijeha, i da se očisti bezakonje, da se dovede vječna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo, i da se pomaže sveti nad svetima. Zato zna i razumije. Otkad iziđe riječ da se Jerusalim opet sazida, do pomazanika Vojvodije bit će 7 nedelja i 62 nedelje, da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vrijeme. Poslije te 62 nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati. Narod će Vojvodin doći razoriti grad i svetinju, i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I utvrdit će zavjet s mnogima za nedelju dana, a u polovinu nedelji ukinut će žrtvu i prinos, i krilima mrskim koja pustoše do svršetka određenog izliće se na pustoš. Dakle, ukinut će žrtvu i prinos. Mora i da bude žrtva i prinos. Također, Danilo je isto o tome prorokovao i u 11. poglavlju od 30. do 38. stiha, gdje kaže, jer će doći na nje glađe kitejske i oni će se ojaditi, te će se vratiti i razljutit će se na sveti zavjet i izvršit će. Vrativši se, složit će se s onima koji ostavljaju sveti zavjet. I vojska će stajati uz njih i oskrnit će svetinju u gradu i ukinuti žrtvu svagdašnju i postavit će gnusobu pustošnu.
i koji su bezbožni prema zavjetu, oni će ih laskanjem otpaditi, ali narod koji poznaje Elohima svojega, ohrabrit će se i izvršit će. I razumni u narodu naučit će mnogi i padat će od mača i ognja, robstva i grabeža mnogo vremena. Ali padajući dobit će malu pomoć i mnogi će pristati s njima dvoličeći. I od razumnih će pasti neki da bi se okušali i očistili i ubijelili do roka, jer će biti još rok. I taj će car činiti što god hoće i podignut će se i uzvisit će se iznad svakoga Boga i čudno će govoriti na Elohima nad bogovima. I bit će srećan dok se ne svrši gnjev, jer će izvršiti što je određeno. Neće mariti ni za bogove svojih otaca, ni za ljubav žensku, niti će za koga Boga mariti, nego će se uzvišiti nadasve. I na mjesto Elohima najsilnijega slavit će Boga kojeg oci njegovi ne znaše. Slavit će zlatom, srebrom i drugim dragim kamenjem i zakladima. To je kraj 38. stiha. Amen. I šta se ovdje govori? Ovdje se govori o Antihristu. I šta kaže? Da će se Antihrist razljutiti ili antimašijah na sveti zavjet, na zakon Elohimov, isto kao i Antioh što smo objasnili i pokazali u prvom videu. Šta kaže? Da će oskrnaviti svetinju i ukinuti žrtvu svagdašnju i postaviti gnusobu pustošnu. Isto kao Antioh. I po stihovima iz Danila, što smo pročitali u 9. glavi, to će opet trajati 3,5 godine. Sjetimo se šta je Josif Flavije pisao, šta je piše u Makabejcima, koliko je trajalo? 3,5 godine. Dakle, razumni i vjerni ljudi zakonu i Mesiji će u tome periodu da uče mnoge istini i bit će proganjani, ali će dobiti pomoć i šta kaže? Da će biti rok ili određen, kako bi rekao, rok, period koliko će se to dešavati. Iz tih 36 kaže kakav će biti Antihrist, kaže, a on reče, idi Danilo, jer su zatvorene i zapečaćene ove riječi do pošljenjeg vremena, mnogi će se očistiti, čitam stih 36. govore kakav će biti Antihrist, a sad čitam Danilo 12 od 9 do 12, da je govori o periodu. A on reče, idi Danilo, jer su zatvorene i zapečaćene ove riječi do pošljenjeg vremena. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati, a bezbožnici će raditi bezbožno. Niti će koji bezbožnik razumjeti, ali će razumni razumjeti. A od vremena kad se ukine žrtva svagdašnja i postavi gnusoba pustošna, bit će 1290 dana. Blago onome koji pretrpi i dočeka 1335 dana. Dakle, za posljednje vrijeme i period kad se ukine žrtva svagdašnja i postavi gnusoba pustošna, bit će 1290 dana. To smo pročitali. Pa ako podijelimo, na primjer, samo da to čisto ovako nagrubo, matematički 1290 dana kroz 365, koliko je potrebno suncu da napravi krug oko zemlje, to jest ravnodnevnice, to sve, jel, znate na šta mislim, ne zemlja oko sunca, to izlazi 3,53, dakle 3,5 godine. Šta je još interesantno? U Danilo 12.7 kaže, i čuh čovjeka obučenog u platno koji stajaše nad vodom u rijeci i podiže desnicu i ljevicu svoju ka nebu i zaklije se onom koji živi uvijek da će se sve ovo ispuniti po vremenu, po 2 vremena i po pola vremena. I kad se svrši rasap sile svetoga naroda. Šta vidimo ovdje da je ukupno 3,5 vremena. Možda u nekim prijevodima piše po vremena i pola vremena. Pa ispada kao da je 2,5, ali zapravo piše 3,5 kad pogledamo u originalu i u drugim prijevodima. Htio sam reći hebrejskom, neki kažu da je Danilo pisan na aramejskom, to je druga tema. Sad, šta kaže pismo još isto vezano za ovo u Otkrivenju 11.1 i 2. Kaže, dade mi se trska kao palica govoreći, ustani izmjeri hram Elohimov ili crkvu Božiju i oltar i one što se klanjaju u njoj. A portu što je izvan crkve ili hrama izbaci napolje niti je mjeri, jer je dana neznambošcima i grad sveti gazit će 42 mjeseca.
42 mjeseca. Zapamtite to. Zatim Otkrovljenje 12.6 kaže, a žena uteče u pustinju gdje imaše mjesto pripravljeno od Elohima da se ona hrani 1260 dana. Šta smo pročitali u ovim svim stihovima? Danilo govori 3,5 godine, 1290 dana. Onda čitamo da će se, kaže, ustani izmjeri hram Božji, crkvu Božju i oltar, ali ne mjeri portu, jer je data neznabošcima. Kako Jovan u budućim događajima da izmjeri crkvu ili hram koji nema? Da li se to desilo? Nije još. Dakle, to se pred nama mora desiti. Da bi se to desilo, mora postojati ponovo hram Elohimov. Još jedan od dokaza za to. I šta kaže, koliko će neznabošci gaziti Jerusalim? 42 mjeseca. A žena uteče u pustinju, žena ovdje simbolizuje mladu Mašijahovu, vjerne, i ona će biti, kaže, da će tamo imati mjesto pripravljeno od Elohima, dakle, bježe u pustinju isto koji Juda Makabejac i ostali vjerni što smo čitali, da se onamo hrani 1260 dana. 1260 dana, ako mjesec ima 30 dana, 40 puta 30 je 1260, podijeljeno sa 30 još 2. 40 plus 2 je 42. Koliko je 3,5 godine? To je 42 mjeseca. Dakle, opet 3,5 godine, dakle, neznabošci gaziti svetinju. I da bi se ovo sve što smo pročitali u ovim tekstovima o budućim događajima, da bi se to ispunilo, eto, spomenuo sam sad još da potvrdim, jer bez toga ne može. Ovo sve može obaciti mislim, ako odbijamo to, ne može da upijati. Ne želim to da kažem, da bacimo Bibliju u šporet, ali ta tumačenja, dakle, možemo odbaciti, ali bez hrama, ako hram ne postoji, ne može se ništa od ovoga ispuniti. Jer je sve vezano za hram. Svetinja, sveto mjesto, žrtva svagdašnja, gnusoba pustoši, izmjeri crkvu, izmjeri hram, neznabošci gaze. Dakle, mora postojati hram. A znamo da mnogi hrišćani, stručnjaci, biblijski učitelji i teolozi kažu da neće postojati. Oni ni sami ne znaju koliko ne znaju. I to jasno pokazuje, dakle, vidimo i pismo, i Danijel otkrovljenje, zatim proroci, Pavlove poslanice, Matejevo, Evanđelje. A detaljno o tome možda i najviše govori sam prorok Jezekilj, a o tome ćemo u nekom drugom videu, ako Elohim da. Gdje govori od 40. do 48. glave, skoro sve o tome. Pa da vidimo šta je još bitno, pošto ovdje govori o Antihristu, onda je bio Antioh Epifanus, u budućnosti, u zadnje vremena, bit će Antimašijah ili Antihrist. Šta se stihovi kažu o Antihristu ili Antimašijahu? 1. Jovanova 2.22 kaže, ko je lažljivac osim onoga koji odriče da Ješua nije Mašijah? Ovo je Antimašijah ili Antihrist koji se odriče oca i sina. Dakle, kogod kaže da Ješua nije Mašijah, spasitelj, dakle, on je Antimašijah. Pa sad odmah nam padaju na Jevreji nevjerni, oni ga ne priznaju kao Mesiju i, nažalost, ovo se odnosi na njih. Ali nisu samo oni, već imamo i u Kuranu neki koji priznaju Ješu ili kod njih Isu kao proroka, ali ne kao i spasitelja. Za njih se isto ovo odnosi. Dakle, nisu ništa bolji. Moraš Ješu kao Mašijaha prihvatati i vjerovati. Pa da pročitamo još stihova o Antimašijahu. 2. Solunjanima 2 od 1. do 8. kaže, ali vas molimo, braćo, za dolazak Adonaja, gospoda našega Ješuha Mašijaha, i za naš sastanak u njemu, da se ne date lako pokrenuti od uma, niti da se plašite ni duhom, ni riječju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Mašijahov, ili dan Hristov, da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći dok ne dođe najprije otpad i ne pokaže se čovjek bez zakonja, sin pogibli, koji se protivi i podiže više svega što se zove Elohim ili se poštuje, tako da će on sjesti u hramu Elohimovom ili crkvi Božjoj kao Elohim, pokazujući sebe da je Elohim. Ne pamtite li da sam vam ovo još kazivao još kad sam kod vas bio?
I sad znate što zadržava da se ne javi u svoje vrijeme, jer se već rade tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava, pa će se onda javiti bezakonik kojega će Adonaj Ješua, Gospod Ješua, ubiti duhom usta svojih, iskorijeniti svetlošću dolaska svojega. Amen, haleluja, kraj 8. stiha. Dakle, ko ubija? Ne otac, ne Jahve, već kaže Gospod Ješua ubija Sotonu. Ali evo da krenemo od 1. stiha malo prokomentarisati. Šta vidimo? Da još nije nastao dan Mašijahov. Dakle, ja znamo da su bili neki u skorijoj istoriji prije 150 godina i u zadnje vrijeme koji su govorili još prije 150 godina da je dan Mašijahov, da dolazi. To je jedna od najpoznatijih zajednica, da je, ne imenujem, jedan velika lažna proročica. Čisto da napomenem. Jer i ta ima duha Antioha Epifanusa, kao i njena zajednica. Ne govorimo ovo za ljude. Ima dobri ljudi, ali su zavedeni. Šta kaže? Ovdje Pavle naziva antimašijaha čovjekom bezakonja. Ne čovjek nevjere, već bezakonja. Dakle, sotonini su oni ne koji ne vjeruju, već koji čine bezakonje. A šta je bezakonje? Nedržanje zakona Elohimovog, nedržanje Tore. A zbog čega on kaže ovdje čovjek nevjernik? Pa, jer vjera bez djela je mrtva. Naša djela pokazuju šta je naša vjera. Šta bi njemu vrijedilo da on kaže vjerujem ili nekome da vjerujem, a ne drži zapovijesti? To je ništa. Dakle, po zapovijestima i po onome što držimo i kako živimo, pokazuje se šta vjerujemo. I šta kaže? Ako mi bezakonje činimo ili kršimo zakon Elohimov, stvoriteljev, onda smo mi kao i Antihrist, ili on je čovjek bezakonja. A Jakov sam kaže da i demoni vjeruju i drhću. Oni vjeruju da je Ješua Mesija, ali ne drži Toru, dakle djela im slaba i drhću. Onda u 3. stihu kaže, to je šta vidimo, da će mnogi vjernici biti zavedeni i otpasti od svoje vjeruju naukom demona, kao što su i mnogi Izraelci bili zavedeni i prihvatili helenizaciju Antiohusa. Što smo jučer čitali i govorili, tako će biti u budućnosti. I tako će, nažalost, mnogi vjernici, hrišćani, ne znam ni ja kako da nazovem, prihvatiti i antimašijaha, antimesiju i njegova lažna učenja i napustiti Toru i riječ Elohimovu i činiti bezzakonje. Dakle, protivno zakonu, što smo čitali da antimašijah ili Antiohus to baš želi. I što je tjerao Izraelce tada za vrijeme Antiohusa da čini. I mi to, ako ćemo biti iskreni, možemo da vidimo i danas svojim očima, da većina vjernika ni ne drži zapravo riječ Elohimovu, kako piše, da su oni jedni ogromni bezakonici, da su napustili zapovijesti Božije, prate lažna učenja, pričaju i propovijedaju bezakonje, nauke lažne, demonske, i ne samo to, već da napadaju one koji pravedno žive. Dakle, koliko puta su mene napali neki nezovjernici zbog šabata, zbog Tore, zbog praznika. Dakle, ne napadaju me ovi ateisti i slično, već oni koji bi trebalo zapravo da budu najbliži, koji bi trebalo da budu braća. Vratimo se ovim mojim zapisima. Antiohus je bio bezakonik. On je bio antihrist u to vrijeme. On je bio taj čovjek bezakonja. Kao što će i antihrist biti u zadnjim vremenima. Gospod Ješua je čovjek pravednosti i pravde. I linija je već povučena i mi ne možemo odlučiti na koju ćemo stranu. To, moja greška. Dakle, znamo šta je dobro, šta je loše. Ko je antihrist, ko je Sotona, ko je spasitelj. Mi se možemo odlučiti na koju ćemo stranu. Još uvijek imamo taj period milosti. Dakle, lako možemo na osnovu ovih informacija da razlučimo koja je strana ispravna. Onda 4. stih, isto smo čitali u Danielu, Pavle piše Danilu
da će se to desiti u budućnosti. Dakle, i on kaže što je se već desilo u prošlosti, to će se i ponoviti. Isto što se desilo za vrijeme Antiohusa, desit će se i za vrijeme Antihrista. Zato je bitno znati o ovome prazniku i prisjećati ga se. Stihovi 5 i 6 kaže, Mesija ne može doći prije nego se pokaže čovjek bezakonja, prije nego što se pokaže Antihrist. A on ne može doći prije nego se desi veliki otpad od vjere. Dakle, prvo se mora desiti otpad od vjere, da mnogi otpadnu, onda dolazi Antihrist i tek onda može doći Mesija Ješua po drugi put. I samo sekunda, to je bio dakle 5. i 6. Samo sekund. Da stih 4, to još da prokomentarišem, kaže, koji se protivi i podiže više svega što se zove Elohim ili se poštuje. Tako da će on sjesti, gdje? U crkvi Božjoj, u hramu Elohimovu, kao Elohim, pokazujući sebe da je Elohim. Gdje će kad Antihrist dođe, gdje mora sjesti? Ne u jevrejskom hramu, ne u Sotoninom hramu, već u Jahvinom hramu, u hramu Božijem mora da sjedne. Pa da bi Sotona došao, znamo da dolazi u zadnjim vremenima, šta mora biti? Pa mora biti hram. Ljudi, kako čitate ovo sve i mnoge stihove i to ne vidite. Stvarno, ko da ste slijepi, mislim, ne želim da vrijeđam, ali ne mogu da shvatim kako, ili sami ne želite da vidite. Ili imate duhovni problem da niste otvoreni, pa neće da vam se pokaže. I 7. stih kaže, on će doći između naroda i bezakonja se već čini i antimesija će doći između naroda i on će se pokazati. Dakle, vidjet ćemo ga kad dođe iz naroda i nećemo morati da nagađamo kao što neki danas kažu za ovog ili za onoga da je Antihrist. I sad je Tito, Trump, Hitler, ne znam ni ja šta. Vidimo da to neće biti, da će biti jasno i bez sumnje, jer će on sam uzdizati i pokazivati kao da je Elohim. Šta kaže? Kad on dođe posle velikog otpada, on će se pokazati i svako će ga vidjeti. Tek posle toga doći će Mesija i Gospod Ješua će ga ubiti sa duhom usta svojih. To isto piše u Isaiji 11.4. I iskorijeniti ga svjetlosti. Dakle, opet svjetlosti svojom će da ga iskorijeni. Dakle, duh usta svoji, a znamo da je mač, riječ Božja, reže jezik kao mač, dakle, Torom i svojom svjetlosti, svojom pravednosti ima njega da ubije, ostrani. Ali svjetlost, znamo i da je Hanuka posvećenje, vidimo da je to jako vezano. Dakle, Makabejci su tipa ili kao Gospod Ješua. Oni što su učinili, to će isto Gospod Ješua učiniti, uništit će bezakonika koji tu bude onečistio sve, pokazivo se kao Bog, dakle Antihrista, i obnoviti sve i pravu službu Elohimovu. Dakle, što je se desilo za Hanuku, Juda Makabejac, jednako, to je Juda lav Elohimov, tako lav Ješua dolazi da rastrga Antihrista. Dakle, sve, da ne kažem 1/1. I nadam se da sad možete da vidite koliko je proročki praznik Hanuka. Također Pavle priča iste stvari kao i Danijel i Gospod Ješua. Dakle, 3 velike biblijske figure pričaju o tome. Šta je princip Hanuke, možemo reći, i naš princip treba da bude da vodimo istinu i da se čuvamo, da ne budemo zavedeni. Zatim, Pavle još kaže ovdje u nastavku, dakle od 9. stiha, kojeg je dolazak počinjenju Sotoninom sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima i sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu, jer ljubav istine ne primiše da bi se spasli. Zato će im Elohim poslati silu prevari da vjeruju u laži, da prime sud svi koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu. A mi smo dužni svakda zahvaljivati Elohimu za vas, braćo ljubazna, što vas je Elohim od početka izabrao za spasenje u svjetini duha i vjeri istine, u koje vas dozva evanđeljem našim da dobijete slavu Adonaja našega Ješuje Hamašijaha. Tako dakle, braćo, stojite i držite uredbe, zakone kojima se naučiste
ili riječu, ili iz poslanice naše. A sam Adonaj naš, Ješua Hamašijah i Elohim i Otac naš, kojemu omilje smo, i dade nam utjehu večnu i nadobriju blagodati, da utješi srca vaša i da vas utvrdi u svakoj riječi i dijelu dobrome. Pa, amen, haleluja. Evo da prokomentarišemo i ove stihove. Dakle, stih 9 kaže: dolazak čovjeka bezakonja je pod kontrolom Sotone, sa svom silom, znakovima i lažnim čudesima. I ako ne znamo dobro riječ Elohimovu na istiniti pravi način, a zavešće nas lako, jer čitamo u Otkrovljenju da će prevariti i zavesti mnoge. I još jedno što smo pročitali, samo sekund, bili smo, pročitali da on neće, da neće ne za žene da gleda i tako, nebitno. Dakle, bit će jedna jako posebna figura i bit će mnogo, kako bi rekao, primavljivi, mnogi će zavesti. Onda stih 10 kaže: sa svim djelima koja vode ka bezakonju, jer nisu primili ljubavi ka istini. Šta je istina? Zakon je tvoj istina, kako kaže. Dakle, nisu primili ljubavi ka Tori, ne vole Toru. Da bi bili spašeni od zavođenja i otpada. Dakle, šta je onda naš trening i šta mi trebamo imati da bismo doli tome zavođenju i prevari? Da trebamo imati ljubavi istine, da volimo zakon Elohimov, da ga držimo, da ne bismo bili zavedeni i da poznajemo dobro riječ Božiju. Jer vidimo kako kad je Ješua Gospoda kušao Sotona i pokušavao da ga prevari, kako je se on branio. Riječu Elohimovom, tako i mi isto. Onda 11. stih kaže: ne samo da imate prevaru i zavođenje od Satone i tu će pasti već mnogi vjerni, već i od Elohima za one koji su kao vjernici ili religiozni, ali ne ljube istinu. To je jedan bitan stih, vjerujem da mnogim hrišćanima će pasti sada sistem. Kaže 11.12. zato će im Elohim poslati silu prevare da vjeruju laži. Da prime sud svi koji ne vjerovaš istini, nego volješe nepravdu. Ko će im poslati silu prevare? Ne Sotona, već Elohim, sam stvoritelj, Jahve. On će im poslati zamku da povjeruju nju i da padnu zato što ne vole istinu, ne vole zakon. Mislim da mnogima pada, a to je Sveto pismo i to piše. A da im pada sistem. Jer svi pišu: Bog je ljubav, Bog te voli, On će sve za tebe, samo ti, On se sve brine, On je umro za tebe i tako dalje. Dakle, ti ne moraš ništa, sve On. Jeste to sve, On je ljubav, On je... Sve to stoji, ali to ne znači da mi budemo pasivni. Već treba da činimo ono što je njemu ugodno, da ljubimo zapovijesti njegove i njegovu riječ i da vjerujemo Sina jedinoga. Kaže, stih 12, oni koji nisu vjerovali istinu, već završili u nepravdi. 13. i 14. stih, to je dobra vijest isto iz Hanuke. Onda 15. stih kaže: zato, braće, ostanite jaki i tvrdi, pa ja ovdje dodajem, kao i Makabejci, oni nam trebaju biti uzor, i ne dozvolite da religija i religiozni ljudi ukradu istinu od vas, da vas razdvoje svojim osudama ili lažnim učenjima od istine. Onda stihovi 16-17 kažu: on će nas učvrstiti u svakoj dobroj riječi, u svakom dobrom djelu. Dobra riječ je zapovijest Elohimova i dobra djela kad ih činimo i živimo po njima. Jer i Gospod Ješua kaže da svijetli je naša dobra djela. Dakle, da imamo dobra djela, da mi budemo ta svjetlost svijetu. Gospod Ješua, kad ga je Satana kušao, nije citirao nikad Novi Zavjet, jer nije ni postojao, već Tanah, dakle Stari Zavjet. Po našem objasnio sam da je to pogrešno, dakle prvi dio Biblije, i sa njim se branio. I stalno je govorio, pisano je. Pa gdje je pisano u Tanahu? Zato je mnogo bitno da i mi to znamo. Gdje je šta pisano i da se tako branimo. Tako, i šta ima, samo sekund, ima 2. Petrova 3.17, samo da pročitam i taj stih, a to je jedan stih. Dakle, 2. Petrova 3.17 kaže: a vi, dakle, ljubazni, znajući se naprijed,
čuvajte se da prevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima i ne otpadnete od svoje tvrđe. A tu govori, kaže, kao što govori ljubazni brat Pavle u svojim poslanicama koje imaju neke stvari teške za razumjeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću kao i ostala pisma na svoju pogibao. Dakle, Pavla mnogi pogrešno shvataju i tumače, jer to ih vodi na pogibao i otpad od vjere. I tu nas Petar upozorava da se mi čuvamo, da ne budemo zavedeni prevarom tih lažnih učitelja koji nisu nikakvi satanisti, već teolozi, kršćani, hrišćani, i govore da Pavle propovjeda bezakonje i oni šire bezakonje, a vidimo šta kaže, da ne budete zavedeni prevarom tih bezakonika. Dakle, to je jedno veliko upozorenje i naročito u zadnja vremena kad bude taj veliki otpad koji treba da se desi prije nego antimašijah dođe, pa kako će najviše da zavede izabrane, ne preko tamo neki svojih sluga, kako preko satanista očiglednih, već preko vukova u ovčjoj koži, lažnih učitelja. I šta smo još tamo rekli da trebamo da napredujemo u tome i da se spremamo. Pa evo, pročitat ćemo sad još Otkrovljenje 12, nije još, ali pri kraju smo, Otkrovljenje 12 od 7. stiha gdje kaže: I posta rat na nebu, Mihajlo i anđeli njegovi udariše na Aždaju, i bi se Aždaja i anđeli njezini, i ne nadvladaši, i više im se ne nađe mjesta na nebu. Izbačena bi Aždaja velika, stara zmija, koja se zove đavo iz Sotona, koja vara sav vasioni svijet, izbačena bi na zemlju, i anđeli njezini izbačeni biješe s njom. I ču glas veliki na nebu koji govori: Sad posta spasenje, sila i carstvo Elohima našega i oblast Mašijaha njegova, jer se zbaci opadač braće naše koji ih opadaše pred Elohimom našim dan i noć. I oni ga pobjediše krvlju jagnjetovom i riječju svjedočanstva svojega i ne mariše za život svoj do same smrti. Zato veselite se nebesa i svi koji živite na njima. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe ka vama i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima. I kad vidi Aždaja da zbačena bi na zemlju, gonjaše ženu koja rodi muško. I ženi dana biše 2 krila orla velikoga, da leti u pustinju na svoje mjesto, gdje će se hraniti vrijeme i vremena i pol vremena, sakrivena od lica zmijina. Ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao rijeku, da je utopi u rijeci, i pomože zemlja ženi i otvori zemlja usta svoja, i proždire rijeku koju ispusti zmija iz usta svojih. I raznjevi se zmija na ženu i otiđe da se pobije sa ostalim sjemenom njezinim, koji drži zapovijesti Elohimove i ima svjedočanstvo Ješuje Hamašijaha. Dakle, koje je sjeme to ženino, koja je žena mlada Mašijahova, po čemu se ona odlikuje, ko su ti odabrani, pravedni u zadnjim vremenima? Oni koji drže zapovijesti Elohimove i imaju svjedočanstvo Ješuje Hamašijaha. Veruju u njega, oni poznaju njega, on poznaje njih. Također, i Otkrovljenje 14, 12, 13 kaže: Ovdje je trpljenje svijetih koji drže zapovijesti Elohimove i vjeru Mašijahovu, to jest Ješujinu. I čuh glas neba gdje mi govori: Napiši, blago mrtvima koji umiru u Adonaju ili Gospod od sad, da, govori duh, da počinu od trudova svojih, jer djela njihova idu za njima. I kad kaže zapovijesti Božije, tu se misli na sve zapovijesti koje se nalaze u Bibliji. Ne samo u Novom Zavetu, već i u Starom. I ne samo u Starom, već i Novom. Dakle, od prve do posljednje stranice u Svetom pismu, sve zapovijesti. A možemo se pitati onda šta je svjedočanstvo Ješujina. Pa imamo opet neke stručnjake koji kažu: duh proroštva, knjige Ellen White, to su svjedočanstvo Ješujino. Znači, sotonska laž. Otkrovljenje 6.9 kaže: I kad otvori 5. pečat, vidjeh pod oltarom duše pobijenih za riječ Elohimovu i za svjedočanstvo koje imahu.
Pa šta je onda svjedočanstvo? 1. Jovanova 5 od 9 do 12. Kad primamo svjedočanstvo čovječije, svjedočanstvo je Elohimovo veće, jer je ovo svjedočanstvo Elohimovo, što svjedoči za sina svojega. Koji vjeruje sina Elohimova ima svjedočanstvo u sebi. Koji ne vjeruje Elohimu, načinio ga je lažom, jer ne vjerova svjedočanstvu koje svjedoči Elohim za sina svojega. I ovo je svjedočanstvo da nam je Elohim dao život vječni. I ovaj život vječni u sinu je njegovom. Ko ima sina Elohimova, ima život. Ko nema sina Elohimova, nema života. Vrlo jasno i kratko. Svjedočanstvo Ješuino je onaj koji ima sina, koji vjeruje sina Elohimova i da je on naš spasitelj, umro za nas, taj ima život. Ako ne vjeruje njega, u tom je puno smislu. Ne samo je on je dobar čovjek, rabi, prorok i tako dalje. Ne, kao Mašijah. Ako ne vjeruješ da je on Mašijah, ti nema života. I šta znamo još? Da će na kraju Adonaj Ješua odnijeti pobjedu. I to neka bude naše ohrabrenje i naša nada. Da budemo jaki u vjeri i da čekamo na njega. Jer znamo sigurno čija je pobjeda. I treba da budemo na pobjedničkoj strani. Dakle, ovo je jedna bitka u kojoj se naprijed zna ishod. I znamo ko će pobijediti bez imalo sumnje. Što bi rekli zicer. Tako da, znači, samo po meni ludi, ili ne znam nija kakvi, mogu biti ljudi koji se odluče da idu na gubitničku stranu svjesno. Kao što je Juda Makabejac pobjedio, tako će Gospod Ješua još puno više i jače. Jer znamo da on dolazi sa hiljadama anđela svojih, ne sa golorukim ljudima kao što je Juda. A vidimo da i tada možda se pobjedi kad je Elohim s njima. Šta kaže Otkrovljenje 17.14? Kaže, ovi će se pobiti s jagnjetom, jagnje će ih pobijediti, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima i koji su s njim jesu pozvani i izabrani i vjerni. Dakle, šta su oni koji su njegovi s njim? Oni su pozvani, prvo ih je pozvao, onda ih je izabrao, a oni su vjerni. Dakle, džaba nam ako smo i pozvani, izabrani, a nismo vjerni. Otpadamo. Šta možemo reći da kratko i jasno? Da držimo zapovijesti Elohimove, da držimo Toru, da držimo Bibliju, da živimo po njoj, da je znamo dobro. Šta su Makabejci radili? Što su ovi više, dakle, satanisti pritiskivali, zabranjivali riječ Elohimovu, oni su sve više i više držali i istrajavali u tome. Tako i mi danas trebamo. Kako su oni tada pobjedili svog Antihrista? Tako što su bili utvrđeni u riječi Elohimovoj i bili vjerni i nisu htjeli da se odreknu i prave kompromise. Tako isto i vjernici u zadnjim vremenima moraju biti, da bi izdržali do kraja. Jer kaže, blago onome koji izdrži 1335 dana. Pa ovi slabi što izađu tamo da žrtvuju na oltar, paganski, neće dočekati to. Jer i danas imamo zabranu Božje riječi u nekim državama, moralnih zakona i diskriminacije. I danas mi imamo iskušenja, spaljivanje ili smijavanje Svetog pisma, jer je, nažalost, u mnogim zemljama svijeta zabranjeno to. A mi imamo tu privilegiju da je nama dozvoljeno, zato koristimo svaki sekund toga vremena. Pa evo, želim još da kažem neke poznate stvari, ali zato što je shodno ovoj temi, da mnogi hrišćani ne drže zapovijesti i kažu, Bog poznaje moje srce. Bog poznaje moje srce, to nije biblijski princip. Koliko ljudi imamo u Bibliji da su imali dobro srce i dobre namjere, ali ih je Bog odmah ili Elohim kaznio smrću. Na primjer, u 3. Mojsijevoj 10, 1 i 2. Dva Aronova sina su donijela tuđi oganj, ognjenu žrtvu ili zapovijest koju Elohim nije dao. Onda imamo i šta je bilo, ubio ih, odmah ispalio oganj. Onda 1. Samuilova 15.22 imamo, ali Samuil reče, zar su mile Jahvi žrtve paljenice i prinosi kao kad se sluša glas njegov? Gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost od pretline ovnojske. Dakle, poslušnost, ti treba da imaš poslušnost ka Elohimu, a ne on zna moje srce. Džaba ti pogrešno srce.
Jer pismo kaže u Novom Zavjetu da oni koji su zaista dio toga saveza, Novog Zavjeta, oni imaju obrezano srce i na njemu napisane zakone i zapovijesti Elohimove i Duha Svetoga koji ih uči i motiviše da drže te zapovijesti i zakone. To piše u knjizi i proroštvu, na primjer isto u knjizi proroka Jezekilja, Pavle piše u poslanici Hebrejima, ko želi može pogledati. A pogledajte, draga braćo i sestre, gdje živimo mi danas. Kakvu mi to imamo vladu, kulturu, obrazovni sistem, gimnazione, borilišta, Ujedinjene nacije, unijaćenje, svi jedna svjetska religija ide. Dakle, isto ko što je bila ideja Antioha i njegove ove metode, to vidimo i mi danas. I znamo da Sotona stoji iza toga i da je duhovni krajni period već počeo. I rekli smo također da je ovo praznik svjetlosti, da se menora tako nazivala. Pa evo još nešto želim kratko da kažem o svjetlosti. Menora je svjetlo u Bibliji, a interesantno je da je menora ili svjećnjak koji je bio u šatoru sastanka, kasnije u hramu, na hebrejskom se kaže menora, sastavljena od 66 dijelova, kako piše u Tori. Pa evo sad ćemo da vidite sa sliku. Evo postavit ću i stihove. Ko želi može da pročita. Uglavnom, na osnovu ovih stihova, šta možemo da vidimo? Ako malo možemo i lovku uzeti pa sračunati. Možemo da vidimo da svaka grana je sastavljena iz 9 dijelova. Ovih 6 grana, 3 desno, 3 lijevo. A središnja grana ima još 3, kako piše u nekom prevodu, jabuke, u odnosu na ove ostale grane. Pa tako onda imamo 9, 9, 9, 12, 9, 9, 9. Pa ako saberemo 3 grane plus srednju, nebitno da li s lijeve ili desne strane, malo više možda ima smisla s desne na lijevu, što tako hebrejski, onda ćemo vidjeti vidjet ćemo da imamo, dakle, 9 plus 9 plus 9 je 27, plus 12, to je 39. Pa evo, nadam se da imate Bibliju pri ruci, otvorite i prebrojite koliko imamo knjiga u Tanahu ili prvom dijelu Biblije ili krivo nazvanom Starom Zavetu. 39. 39. A pazite sad ovo. Ostaje nam još 3 grane onda. 3 puta 9 je 27. Sad pogledajte koliko imate knjiga u Novom Zavjetu. Prebrojite. I koliko ima? 27. Koliko menora ima ukupno dijelova? 66. Koliko je knjiga u Svetom pismu? 66. Zar mislite da je to slučajnost? I šta je još interesantno? Središnja grana koja drži ove ostale, ona ima 12 dijelova. Na što nas to asocira još? Na 12 plemena Izraeljevih koji su cijelu istoriju bili oslonac i nosilac Elohimove riječi, a i svjetla u svijetu, svojim djelima, svojom vjerom. Oni su sačuvali Sveto pismo. Mislim, Elohim preko njih. Tako da ništa nije slučajno. I šta je još meni jedan od omiljenih stihova je Psalam 119, stih 105, kaže: riječ je tvoja žižak nozi mojoj i put na stazu na putu mu. Riječ je tvoja žižak, riječ je tvoja svjećnjak, svjetlo. Pa ako je riječ Božja, dakle, Elohimova ima 66 dijelova, menora ima 66, šta je to onda svjetlo na našem putu? Pa 66 knjiga Biblije. I kao što sam rekao, u drevnom Izraelu se praznik zvao praznik svjetlosti, jer su svugdje palili svijeće. Sve je sijalo, jer je bila praznička atmosfera. Čak, kako pišu istorijski zapisi, u hramu su paljene 4 velike lampe na 4 stuba i to isto je nekako velika simbolika sa menorom, plus što je to praznik jedan koji je zimi kad je dan najkraći i kad je svjetlo toliko bitno. Tako da ima puno smisla i puno je značilo. A šta je to za nas? Bitno je koja poveznica, osim što da nam
Biblija bude svjetlo na putu i pokazatelj, naša navigacija, da idemo po njoj. Mi treba također da budemo svjetlo svijetu, ko što je Mateju, na primjer 5:14-6 rekao da, kaže, vi ste vidjelo svijetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užiže svijeća i meće pod sud, nego na svjećnjak svijetli svima koji su kući. Tako da se svijetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Amen. Kaže, da vide naša dobra djela, da sijaju, a djela, dakle, držanje zapovijesti i življenje života po riječi Božjoj. To je najbolje svjetlo. I šta kaže? Ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Znamo da je Jerusalim bio grad na gori Morijah ili Sionskoj gori. I zamislite kad oni upale zimi, kad je tako mračno, svugdje kratak dan, oni upale ove sve sjećnjake, koliko je to sijalo. I svakoga je vidio. I, ne znam, čitao s neke, sada ne bi slagao podatke da je se ono i na 50 km vidjelo noću svjetlo Jerusalimsko. Kao što imamo pored mora ili okeana svetionike na obali, da vide brodovi sa velike daljine, tako je se vidio Jerusalim. I tako isto treba da ljudi vide našu vjeru, naša dobra djela i život po Svetom pismu, da mi budemo to svjetlo. Što znači mi treba da budemo živa Hanuka svaki dan. Svaki dan svjetlo svijetlu. A kako ćemo biti najbolje svjetlo? Kada naša pravda svijetli, kako Gospod Ješua kaže. A šta je pravda? Opet držanje zakonja, dakle držanje je život po svih 66 knjiga Biblije, bit će naša najbolja svjetlost, naravno uz vjeru u Mesiju i pričanje i propovijedanje o njemu. Pa evo dolazimo i do samog kraja. Pa postavlja se onda pitanje, neko će pitat da li treba slaviti Hanuku. Pa evo ja kažem, ja mislim da treba i da je dobro i može biti jako poučno. Nadam se da ste vi vidjeli to kroz ova 2 videa. Ali evo moram reći, ako odlučite da slavite Hanuku, izbjegavajte dio koji dodaje nešto Elohimovom zakonu. Konkretno, na primjer, kod Jevrija imaju blagoslovi svijećama i da oni zahvaljuju kao Elohimu što je im je zapovjedio da pali svijeće. Oni kažu da su blagosloveni ti što su nam zapovjedio da palimo svijeće. To nigdje nema u Bibliji. Dakle, on nikada to nije zapovjedio i to je, na primjer, direktno kršenje ponovljenog zakona ili 5. Mojsijeve 4.2 gdje piše nemoj dodavati riječi koje vam zapovjedam, niti od njih oduzmi, da biste držali zapovijest Jahve, vašega Elohima, koje vam zapovjedam. Ista zapovijest se ponavlja i ponovljeno zakonu 12.32, 13.1 i po 3. put isto u pričama Solomonovim ili 4. put priča Solomonove 36 gdje kaže ne dodaj njegovim riječima da te ne ukori i ne budeš nađen kao lažov. Također, dakle, ne dodajemo i treba da budemo sigurni da razlikujemo činjenice od fikcije ili lažnih priča. Kao što sam već rekao, Hanuka znači posvećenje. Puno ime praznika je Hanuka Hamitzpeah ili posvećenje oltara, kao što sam već rekao. Makabejci su morali ponovo posvetiti hramovni oltar koji su seleukidski Grci oskrnavili. Oni su slavili ovo posvećenje 8 dana u znak sjećanja na 8 dana koliko su i Mojsije i Solomon slavili posvećenje šatora sastanka, to jest prvog hrama. Navodno, čudo sa 8 dana ulja prvobitno nije bilo dio Hanuke, kao što sam i pokazao ili rekao već, ali eto da ponovimo. I ne pominje se nigdje ni u knjigama o Makabejcima koje su napisane ubrzo nakon događaja. Ono što je izmišljeno, a čistate još na tu informaciju, zamislite vi da knjige o Makabejcima to ne spominju, pa da je se to desilo čudo sa tim uljem i gori 8 dana, pa je to bilo centralna tema knjiga. Ne bi on to sigurno izostavili, jer vidimo da kako su je čistili, sve je opisano, a to se nijedno slovo ne spominje. Još jedan od dokaza. Ono je dakle izmišljeno nakon što su Rimljani uništili oltar 70. godine kako bi se prazniku dalo novo značenje. Pravo čudo Hanuke je pobjeda grupe neobučenih seljaka i sveštenika nad svjetskom silom, najjačom vojnom silom toga doba, NATO, Pakt, Amerika današnjeg doba i ne znam nija šta, koja je pokušala da ih prisili da jedu svinjetinu i odustanu od obrezanja i šabata i drugih zapovijesti.
Također da je u vrijeme Mesije slavljeno to čudo, vjerovatno bi imali neki zapis ili kritiku, poruku o tome, a nemamo. Dakle, nastalo je očigledno kasnije i to ne treba tako da slavimo kao što Jevreji danas slave. Hanuka je dan radosti. Praznik Hanuke nije zapovjeden u Tanahu, ali nema ničeg direktno pogrešnog u njegovom obilježavanju. Sve dok možete razlikovati činjenice od laži. U biblijskom smislu Hanuka bi se mogla klasifikovati kao Jom Simha. Jom je dan, Simha radost ili veselje. U knjizi brojeva ili 4. Mojsijevoj poglavlje 10, stih 10, ipak sam bio pravo prije neki pola sata, piše o trubljenju srebrenim trubama i kaže: na dane vaše radosti, na praznične dane vaše i na početke vaših mjeseci. Znamo da su praznici Moedim, početki mjeseci Roš Hodeš. A šta su onda dani radosti? Pa to bi baš mogla biti Hanuka. U modernom vremenu jevrejski narod obilježava nekoliko dana radosti, poput dana Jerusalima, u znak sjećanja na oslobođenje Svetog grada 1967. godine i dana nezavisnosti uz sjećanje na preživljavanje izraelske države tokom invazije nekoliko arapskih armija 1948. i 1949. godine. Svake godine slave ove dane radosti kako bi im odali čast čudima koja je naš tvorac darovao u tim istorijskim događajima. Pa tako i Hanuka. Do uništenja hrama 70. godine nove ere Jevreji su obilježavali desetine dana radosti ili Jom Simha u čast velikih događaja iz tog perioda. Ovi dani su navedeni u pomenutom dokumentu iz 1. vijeka Megilat Ta'anit, svitak o postu. Svitak sadrži spisak datuma i događaja koji su se obilježavali kao nacionalni dani radosti. Svrha svitka bila je da uputi ljude kada ne treba postiti. Post je povezan sa tugom i žalosti i nije prikladno postiti na dan radosti. Najvažniji dan radosti naveden u Megilat Ta'anit bio je dan Nikanora, koji je obilježavao odlučujuću bitku između Jude Makabejca i Selukidskog grčkog generala Nikanora 13. Adara 161. godine prije nove ere, kada je hram dakle, to je dan Nikanora, kad je on platio glavom i kad je Juda Makabejac pobjedio u najvećoj i najbitnijoj bitci. Kada je hram uništen 70. godine nove ere, svi dani radosti su ukinuti, osim 8 dana Hanuki. I vidimo da data je ta nova priča da bi se opravdala. Pitanje koje se samo onda postavlja, a to je kako je slaviti. Pa evo, imamo jedne lijepe stihove koje mislim da su prikladni, tome i mogu biti odgovor. 1. Korinćanima 6 od 19, 1. Korinćanima 6 od 15, ali 15, samo sekunda, nešto sam ovdje, jedan je stih. 1. Korinćanima 6.19 kaže: jel ne znate da su tjelesa vaša crkva Svetoga Duha ili hram Ruaha Kodeša, koji živi u vama, kojega imate od Elohima i niste svoji? Dakle, naša tijela su hram Duha Elohimovog i da nismo naši već njegovi. Dakle, mi smo njegov hram. Treba da održavamo njegov hram, a ne da činimo što je Antiohus činio. Zatim 1. Korinćanima 3 od 16 i 17 kaže: ne znate li da ste vi crkva Božja, hram Elohimov, i duh Elohimov živi u vama? Ako pokvari ko crkvu Elohimovu, pokvarit će njega Elohim, jer je crkva Elohimova sveta, a to ste vi. Dakle, opet kaže isto, da smo mi hram Elohimov, da Elohimov duh živi u nama, prebiva. I ako mi pokvarimo tu našu hram, nas, da će pokvariti njega i Elohim. Jer je crkva Elohimova sveta, a to ste vi. Dakle, mi treba da budemo sveti, mi treba da budemo posvećeni, mi treba da budemo Hanak i Hanukija, svet i posvećen. Onda 2. Korinćanima 6.16 kaže: jel kako se udara crkva Elohimova s idolima, jer ste vi crkve Elohima živoga, kao što reče Elohim, uselit ću se u njih i živeću njima, i bit ću im Elohim i oni će im biti narod. Dakle, ne mogu idoli, ne ide bezakonje, ne ide helenizam, grčka religija sa
Torom i sa hramom Elohimovim. Dakle, ne ide. Moramo biti kao Makabejci i ti ljudi oko njih. I 1. Petrova 2.5 kaže: I vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni koji su Elohimu povoljni, kroz Ješu Hamašijaha. Amen. Haleluja. Dakle, još jednom da ponovim, je jako bitno i ne samo za Hanuku, već to traje tokom cijele godine. Jedna najbitnijih stvari u našem duhovnom životu je da je naše tijelo hram, hram Elohimov. Zato bismo trebali ispitati sami sebe i pogledati da li u našem hramu postoji nešto što Elohimu nije po volji, nešto što je protiv njegovih zapovijesti. Da li mi oskrnjujemo ovaj hram i na koji način? Zatim bi trebali da se pokajamo, posvetimo hram kao što su vam Makabejci i hodimo po njegovoj volji. Ovo ne mora značiti samo duhovno da onečišćujemo ili narušavamo hram, već i fizički, ako našim načinom života, sistemom vrijednosti, navikama, porocima, koji ne moraju biti samo droga, alkohol, kurvarstvo, kocka i drugi vidovi nemoralnog života, već možemo i nezdravom ili nečistom hranom, stresom, nerviranjem, svađanjem i tako dalje i na ostale načine uništavati naše tijelo, to jest Bet Migdaš, Ruach HaKodeš, dakle hram Duha Svetoga, jer smo mi, ko što smo pročitali. Još jednom bih želio spomenuti i napomenuti, kao što smo sada svi zajedno vidjeli, čak i većina današnjih sportova su satanski rituali Boga Olimpa. Dakle, i tako možemo da idemo protiv stvoritelja i da onečišćujemo njegov hram. Pa pošto je praznik obnovljenja i posvećenja, dakle, treba da se obnavljamo i posvećujemo. A također je i poznat kao i praznik, praznik svjetlosti, a znamo koliko je svjetlost bitna zimi kada se slavi Hanuka, sada u periodu kad je ona, dakle u decembru, kada je tama i skoro najkraći dan u godini. Tako i danas tama je i na svijetu, u duhovnom smislu, a mi trebamo biti svjetlo svijetu, kako nam je zapovjeđeno, da mi sijamo kao taj grad na gori. I ko što sam rekao, riječ je tvoja žižak nozi mojoj i vidjelo stazi mom. Psalam 119.105. Riječ, dakle Tora, a i cijela Biblija treba da bude naše svjetlo i vidjelo. Navigacija na našem putu i samo tako možemo biti svjetlo svijetu, drugačije nikako. Također, kako možemo da slavimo i šta da činimo? Možemo da čitamo 1. i 2. knjigu o Makabejcima, kao što sam ja u prvom dijelu radio, i da se prisjećamo tih junaka, njihovih odluka, njihovih postupaka, molitava, posta i tako dalje, ali i Jahvinih blagoslova. I da se tako ohrabrujemo i pripremamo za ono što je pred nama. To je isto jedna jako bitna stvar, da učimo od njih i treniramo. Jer vjerujem da svaki dan imamo napad od ljudi koji ne žive po Svetom pismu i mnoga iskušenja. I treba da se učimo kako da se postavimo, branimo, istrajemo i da vidimo, dakle, da ne padnemo. I također treba kroz to čitanje 1. i 2. Makabejcima da vidimo i da se uvjerimo i ojačamo u pouzdanju da Jahve ne napušta vjernih sluga svojih i da ne tražimo kompromise, izgovore za slabosti i grijeh, niti kakva mita. Vidimo kako Satana najviše radi. Pare. Može posao ovo za šabat radiš, imaš duplu dnevnicu, vamo, tamo. Ne. Također, to sam bio spomenuo u prvom dijelu. Sad mi je... Izvinjavam se. Nisam vidio gdje sam ostavio. Bio sam spomenuo da je postojala jedna igra iz toga perioda koji neki igraju tokom Hanuke i danas i mislim da je onako jako zanimljivo, naročito s malom djecom, to jest djecom koja mogu malo i da razumiju, ne baš skroz malim. A to je priča o igri Dreddle se kaže. Dakle, to su ove kockice. Ne znam, evo, može ovdje pred kamerom. Vidite, dakle, one imaju hebrejska slova. Evo ovdje. Ima i sad raznih, uglavnom, to sam bio spomenuo i rekao sam da ću objasniti.
To je jedna igra iz toga perioda, dakle, koju igraju i danas i prisjećaju se, mislim da je jako kreativno i možda će i nama trebati. Uglavnom, oni su tada u to vrijeme, pošto je bilo zabranjeno, ko smo čitali, da se ima Tora, da se uči, da se čita, kod koga bi je našli, taj je bio ubijen, ko smo pročitali, ko bi učio, drugi isto bi bio ubijen. I šta su onda oni radili, pošto nisu mogli tako, oni su ranije svaki dan čitali Toru, dakle, to je njima bilo glavno, sad došlo vrijeme, ne mogu više da čitaju, a imaju djecu, koji trebaju da uče, ali zapovijest u Tori, uči sinova svojih. I oni ne mogu to da rade kao što su radili. I onda su napravili ovako tu sjedlice, tu igru i ovako kockice, jel? Možda su nekako drugačije bila, uglavnom ovaj fazon. I šta su oni radili? Dakle, kad bi tu Grci nailazili, kontrolisali i tako dalje, nisu mogli da čitaju, oni su uzimali ovako ove kockice i kao da se igraju. I onda dođu ovo kao vrte i to im je bila igra. I ovi Grci polupani, jer oni nisu slijepi, nisu ni skontali šta zapravo Jevreji rade, a Jevreji su svoju djecu preko ovako slova učili Toru, jer oni znaju skoro Toru na pamet, isto kao što mi, kome ljubi, držat će moje zapovijesti, one A, K, O, M, E, Lj, U, B, I, tako. I oni su tako učili, dakle, kao igra, oni su tako učili djecu Toru, a ovi nisu to skontali. I onda kad je prošla ta opsada i vojska, oni bi izvadili vamo rolnu i onda normalno čitali. Jako kreativno, eto, mi možemo isto to da radimo, tako da igramo i da se prisjećamo, a samim tim da učimo i hebrejski jezik, što je jako bitno. I šta je još interesantno, da je prvo slovo Tore je bet. I sa tim slovom počinje i prva Mojsijeva 1.1, a zadnje slovo Tore je lamed. Pa kad spojimo bet i lamed, dobijemo lev, to jest kad čitam vamo lev, a srce se kaže na hebrejskom lev i zato se kaže još da je srce Božje, da je to njegova Tora. Njegova riječ i zato kad kaže riječ se uselila među nama. Njegovo srce se uselilo među nas. Ovdje sam malo sad napravio, možda malo zbunio, dakle prvo slovo bet, za nje je lamet i onda kad njih stavimo jedno pored drugog pa pročitamo, ali za nje prvo dobijemo lev, jel? Dakle, srce i vidimo da je njegovo srce stvoritelja je Jahvino srce, je njegova Tora. I ako hoćemo da upoznamo njegovo srce i da budemo po njegovom srcu, treba da držimo njegovu Toru i borimo se za istu i vježbamo se u poslušnosti i vjeri. Također, ako treba da slavimo Hanuku, onda treba da pazimo da ne nosimo Egipat u obećanju zemlju, što imamo zapovjeđeno u 3. Mojsijevoj 18.2.3. Šta mislim po tim? Da ne nosimo ljudske tradicije i nauke, već da držimo njegove uredbe i zakone. To sam već rekao za ovo lažno učenje što imaju Jevreji, ali također imamo i druge strane neke, koje ću malo spomenuti. Dakle, treba da držimo i slavimo samo ono što se nalazi u njegovoj riječi, ili ako nije u njegovoj riječi, na primjer u knjigama Makabejcima, da to provjeravamo i da vidimo da li su to istorijske činjenice, da li idu protiv pisma, da na to pazimo. Također u 5. Mojsije 12.29.31 kaže da ne pitamo pagane, ne gledamo kako pagani slave svoje bogove i praznike i da mi na isti način ne pokušavamo da slavimo njega. Jer on kako se slavi dao je već u Tori. I dakle, mi ne treba da činimo te stvari, jer vidio sam da mnogi, zbog čega ovo govorim, da mnogi ljudi koji čitaju Bibliju čine dosta paganskih stvari, dakle, što on nije zapovjedio i koji su protivni njegove riječi. Ili pokušavaju paganske stvari da biblizuju ili hrišćanizuju, ne znam kako bi se izradio, kako se zove, pa mi to vidimo po Tori da ne možemo da činimo. I zbog čega to kažem, jer ako pogledate malo kako Jevreji slave Hanuku, oni su zapravo od Hanuki učinili neku jevrejsku varijantu paganskog praznika Saturnalije, poznatog pod nazivom Božić. Dakle, njima je ova Hanuka što je bila 7-krakni svjećnjak, oni su napravili 9-krakni. Kod ovih sija jelka i svećice, kod ovih 9-krakna Hanukija. Dakle, to je kod njihova jelka. Onda neki uklašavanje, pokloni i tako dalje. Dakle, kao neka jevrejska vrsta Božića,
a mi ne bismo to trebali da radimo. I evo možemo, mislim to su neka ovako upustva, dakle, da se vežbamo, da čistimo zlo, da nam Makabejci budu uzoret. Najbitnije je duhovno slavlje, a i također što je Jom Simha, dakle dani radosti, treba da se radujemo za taj praznik, možemo neke dobre obroke, hrana, piće, dobra muzika, veselje, da se veselimo što je Jahve tako vjeran, što je to uradio, što ima tako vjernih ljudi i što će on opet to uraditi i što nama daje obećanje da će biti uz nas, da nas neće napustiti. Haleluja! I što je svjetlo svijeta došlo, Gospod Ješua HaMašijah. Haleluja! I evo onda zadnje još pitanje i na kraju smo, a to je kada se slavi Hanuka. Da bi znali tačno, ako hoćemo po tačnom datumu, opet je bitno da se prati biblijski, a ne jevrejski kalendar. Pa ko nije pogledao video u biblijskom kalendaru, neka obavezno pogleda na kanalu. Dakle, Hanuka se slavi početkom 25. dana 9. mjeseca ili Kisleva i 8 dana, kao što smo čitali i vidjeli juče i mislim smo danas spomenuli. I to bilo ove godine paganske 2025. kad snima ovaj video. Dakle, počinje 16.12. sa zalaskom sunca i traje 8 dana ili do zalaska sunca 24.12. A za iduću godinu, eto, vidjet ćemo, dakle, 25.9. 8 dana. I nadam se, evo za kraj, završne riječi nakon ovog maratona preko 5 sati videa, nadam se da vam je ovo bilo poučno i ohrabrilo za vremena koja dolazi. I da ste izdržali, ako ste izdržali ovdje do kraja, onda kažem haleluja i nek vas Jahve blagoslovi za vašu izdržljivost i što ste ostali eto do kraja i vjerujem da se niste poklanjali. I ono još što uvijek kažem, ako ima pitanja ili komentara, slobodno se javite, najbolje dole u komentarima da je drugi vide, možete i putem maila ili na drugi način preko Facebooka, Telegrama, tu sam za vas. Šalom i srećan praznik.